ile ngā mai whaafitai tele lava. I lumo le atua o whalofa whaafeilo i atua le pa ia maulunga le tātou o tunu ule nei tai au. Pai fo ina mau mai le avanoa tau te whaafonga ma o mafuta atua i tono maota po whia lava e mafuta mai ai. Ia il swap man malo Yesu Kiriso o te o whalofa whaafeilo i atua i le pa ia maulunga le tātou o tunu i o tūlanga whaarupena mai lava i maunga tele se i o maunga iti. O le pa ia fo i nai o tātou tua a sina mai i mātitua e o lau fo i whana witi. Ia mai se fo i le pa ia maulunga lava i le au whainga luenga le atua o lo whapena an whanono manu i so se whatawhai taulanga i so se nu. Ia wale tau tuaina o le tala leia Yesu Kiriso. Ia o whialau e mafuta mai i le nei tai au. Ia o te o whalofa whaafelo i atu. I le pa ia male malu o le tātou au whaafonga i le nei fo i tai au. Ia e aso te foi vai malu puenga o fai foi sina tuaila i titi o tātou por kalame le nei tai au. Ia no nai tūlanga lava fo pe o na iei fisuia ingai. Nei fo i vai tau. Ia e le a whaina leo le mesiri whaafitai le atua. Ia o tue mō fo i nei awa noa tāua. Vi ia lava le li. O mai atu le taimi o tuana i atu pe o na abatu le sunga le oa o male. Tau sala le tai au le vi inga male whaafitai i le atua. Ia tātou a wai whaatasia. I lea vaenga tāua o le soifua au auna. Lea fo mātau tu atu ma lea fionga ia le manu le nei taimi. Ia le amatai nai por kalame le nei tai au o le tue tepa i le ainga. I le awa mal whaaloalo lava ia o te whaafelo i atuai. O le nei tai au ia e pe lava no tau sila fia. O te leo fo inai bisinisi o whaapena anto te talaina. O whaalongolongo ti e nai whalita vale. Ia o manuia ia o tātou ainga ma tātou a tunu sa mo tau te paile ainga o tau mwhainga. Pe lava no o wate pele tele le uloto nei vaenga o tau mwhainga o ainga. No le atina e soi fo manuia mo oe maa e awala i bisi nisi mga luenga le uma. E la ngona fo il nei tai au le nganga whaalolo tele lava. Ia o no le whaato a tātou whiloa e fo i tanmaile lava i sa. O lo o ye nisi o fitia le au pong sa no le wala au pa ia le atua. Ia o le te talo ia wha maise le atua. Ia te o tau umalava i yelo na file mu. O a ta penanga ma fuafuanga uma ia wha tau nuina fuafuanga. I le manuia ma le anga le lei ma le alofa o le tapa au i le langi. A le nei tai au wha aftai tele lava. Ua maua le anga no taua o lo o yele tātou malo wha alalo ia. A tono monisi o sisila mai lungo le Facebook ia leo wana o tau sisila mai. O whape nao na mafuta mai fo isi tasi o e o lo tau tua o tātou o tinu ne New Zealand. Ia lo whape nao na maua le ame no tau e su mai e fo ile nei tai au. Ia o mafuta atua le tātou malo tono muliane o le a ia whailoa atu foi. Ia le ngā luenga o lo tau tuai. Le tō whale i atu malu fua lau na im whaamatuainu. Ia o whai whaatai tele lava, tā lofa lava malo sei fua. I le nei tai au i lau sunga leli ofisa. Whaatai mo le su mai fo i a veo i ma malo. Ia ma whaapena fo i on tātou mafuta i nei tai au. Ia o te whaatala whātua le sunga le whātua. Ia whaapea fo i le au whainga wenga le Radio Samoa ia o Paio Samoa. O maua mele tātou po kalame, ia o te le toi ta ilia tu lawa ngā iau sāma whainga, ia awa wata o tu lava a sia lau, ia awa e matua la tuu, ia i lau pa ia lau whainga luenga lea tua, tā po i olo tātou wala whaiva le nea tunu. Ia, whaatala whātua lau sunga, ia mai se fo i le malo sāmo o whaafongfong mai. Ia whaatai tele lava, ia e fo le upu e lea le moto le pāwa i loa. E lea na e sao no ma whai loa fo i le matanga luenga pewa e suma i le ne tai au. O na o te tali tono le te le o le tāua. O le au nanga lo e tau tua i fo i tono o New Zealand e. E silio na a mata mea mai lau sunga. A whai loa fo i po atu langa. Ma le ngā luenga lo e tau tua i. Whaatai. Ia, malo whaatai. Ia o lo ingoa, ia peo na whanau i lofo i o tiu malu, fua lau, na im whamatuainu, ia o te whaingolobenga i le ofisa o la fonga po le Inland Revenue, ia o le Compliance Officer, Community Compliance Officer, ia o le mātou ngā luenga, ia po la ngā luenga fo. Ia o lo ofisa o swani lea i le community, ia e o whafo i ai, ia whautuanga, ia me se fo i o le tau
au ina o so sisi lava ia o mo mi so so ani me tau la fonga ia o le tele lava la po kalame fa tau no ina ia ma fa tunu ina le matou tanga luenga ia o le matou ori tua i fa putonga o ekalesia ia o farfenga luenga ia o fa fo ia le matou lango ia ma le matou ngā luenga so tau au ina ia mafai ona mawale le nganga foi le le malama ngofi o mata upu tau la fonga ia wa pion silfia ia o lo fiso la fonga ele na o le au ino la fonga ia o lo ia foi ama tupu kalame e pe ona ia social policy me tau working for families ia o lo fa so ia o le sinama tu ngalwe ia o tau mafai so tau au mo tatu tangata ia e fa mamla ma te lo tu langa lo fiso la fonga ia e pela ona ye le nature ia o le tala pu le na winga ile matum tanga luenga ia e pe ona fa ilo atu tami sola ia o u te sau mai ia mai tia vea ia ma lufi ia o na ia o matai mai tumalu ia o satapualo ia fa pe fo ma le nu so tina fa ai Faafetaitele lava ti mo atono lagona fo le ata o climate o te pale anga e le fo le failo wa le vi ia lava le tu no lo o yai tu lo swafa alo yai alo matama fana o le tu o lo fa penana o na mai se va nga tau te fia te o faina sa no le tato lava ngana mo le fa so atu le mo le pa ia mal mamal o le tato o wa ta se le pa puni tele o taimi o le mala malama o na o le ngana langona le fia ta pe ona o avat o te fia ona faila mana e sa no mal tata ngana mo le failo foi ole fsiri mo lava o te fia va lo sunga le nei tayo le temi nei le covid alo ye le vaenga le pe ona tota o lo tonga luenga ole resurgence support payments ya ole a tonu lava le vaenga le pe ona a mai fo ima lo o toto tuai awa o to fo pe ona eta wa se fa mole failo ya e fa pe fea ona fa fiona ele ava no mo tangata e lato te maua le so swani fa pe fo ona lato maua pe fa fe fo ona apalaia te mo le vaenga fa mal fa lo la aftai mole fa sili ole ia pe ona lau silafia o mana tunu ia ole tele ole fa le tonu o business ile me o ia ile vavau ia po lockdown talua ile si tia ole la pata inga ole vavau le covid te sui volo ia po le delta ia bali si tia mai le tasi nga ilunga to le tas ia e tele la business o fa pe ona a faina ia male mau fo ia le tupe masani ai ile va yaso male va yaso ia ona o le lockdown o lo iai ia o i nei lan matum tanga luenga lo fiso la fonga ia ono iai fiso swani ia pe one ta ua ia o le research and support payment ia pe fa pu o le RSP ia o lo mafai ona matou fiso swani o tuai i pisinisi ia po o fa la potonga fo i o fa pea ona faina le tupe maua talu le vavau ole RSP la po le research and support payment ia e fito tonu lava mo pisinisi ia po fala potonga o lo o iai ia o lo fa nga yoi po lo o iai se pisinisi ia wai e to telefo la tunu e mafai ona fisilingia pe mafai e tanga talau telefo i e lo iai se pisinisi ia po o fa ta inga fo se kalisia pe mafai ona apply le research and support payment ia ole talila ia afa pe o fa nga solo ia o ia se business se kalisia ia po se tanga to tasi foi self employed o fa tino ia ole tali ia ole ioi e ono nga va ia le to e kalisia ia po o self employed ia po o fo lo ia stono se business ile research and support payment afa pe ole e kalisia ia ele ai se business ia ona le anga va ale lona winga se fa te inga le ia o ni so e kalisi o lo ia o nga fa te tai ia po o nga luenga fa tino mau mai ai ia tupe mau ia o kalisi la na ia po o to nga fa putonga la na ia o lo mafai ona nga va i le tupe le la tu mai i le ofisa la fonga
ole simia ya ole tele tanga te sini mai o se loan le research and support payment ne te umba toi pe ya tu pe ya ele ai elo se loan ole pe meni lava ya ole so swani ale malu e avatu e fe so swani ai ona ole faititi ai ole tu pe maua o lau business ole fe so swani fo ya olo ia criteria ia po o fua fo ia fa tau e tau ona ausia pe tau ona afaina le business ona mafaile ona mau lona winga e le fa pe e maua umai e so se fala patonga o lo ia lava ia vainga fo ia pro criteria se tau ona mite ele e se fala patonga bos business ona fo am faile ona mau le research and support payment o le tele lava la o taimi e si tia ai le level o le tasi mai le lua nga ilunga o le tele lava na saunua lo le palemia ia mawhaala wiloa ia le activation ia po o le matalia o le research and support payment pe a selefia le palemene o le a ova atu ma le fitu aso ia le lockdown ia lona winga fa pe atu e tupu se me fa pe le lumana ia ai fitu aso pe over atu ia e mautino ia e tele ai na o se lole malo i tonu ia ma fa la wilo lo research and support payment ma o le se foi la tu langa e tau una manino e lea faina le mea o lo iai ia lau business o le fa ta inga le lei a fa pe o si tia ia au kilani i lungo le level lua pe tolu pe fa o lau business o lo ilo lo i Dunedin po fia lava outside of Auckland ia e lea faina e mawhai manga va pe a meet for easy criteria lona winga e le fa pe na o kilani o le a ngava ia e ngava uma ia business ma fa la potongo i tonu o New Zealand e le faina po fiale me o lo fatino mai ai business pe o nisi o tu langa tau no mani no au fo ni mata muli fo le pe fa tamala ia le tu langa le e au nga lava le su ia ma vala mai fo tal no tai le tele vainga le o e sauno ia ma e fa manino tulanga le ele na o tangata i tono o kilani wa pele lo al fa te inga lele ne vai tau o le ese i tu ainga o vainga i ai o le tolu ia malelua a le o e sauno fa manino le vainga le si vainga tau o te fia si le tuai mo le fa fonga fa tata o tinu e fia se vainga e maua mai e pe o le mai le tutuni o le tangata po o e fo ngā lue pe o le winga o bau e sa no i ngā lue tonu e kare se pes fate inga fo la fa pe o se whailau tusi te kui tewi fo i o lo whai ngā lue ngā lue i mo le manuia fo e kare se o te e fia le tupe maua you know mana tu tangata ole tupe maua le se fa putonga po se pisinisia me se fo i kale se pone ta u ia e a lima se lau le tupe lava ia maua fa popo i male fase lau o le tangata whaingaluenga full time le fa pupu FTE full time equivalent ia e pelona e fisilingia e le tūlanga i whailau tusi manisi fo i o whainga luenga ia i tutono le kālesia ia a whai o ngā lue full time ia pe ngā lue part time fo i ia ma o lo o whailoa tu fo i le ofiso le matou matanga luenga o lo o tipi lau la fonga ona o lo o mawalo tutongi mai le kālesia le te whainga luenga ia o no minga e anga va ia ai e pe o le masani ai le tele o ikalesia ia o le galuega lava ia le fainau tusi ia e pe ai e tele au na ia o le fesoasoani lava i galuega fai ia ai le taʻua o se tagata faigaluega tumau po o se tagata faigaluega part time mai le o maua foi se tutogi mai le ikalesia e pe o nisi o tulaga te tau foi ona vaavaai ai ona e te ua faasei na faapea o leo te faigaluega i te tono le ikalesia ia e te tau ona titilo foi le sa tutogi saulafoga le taimu tuana ia me faapena te tau ona fua foi le iai le faamatalaga o le application faafetaitele lava ua na ofisiligia ua lelei lava le faafofoga mai ia ona mautino ai foʻi lea o e sauno atu ma faamatalaina nei vaega uma o le tulaga mai aloa na apalai o le ale tulaga iai e
direct mai ia te oe lava I lea taimi po la tūlanga iai. Ia, ole ia whaftai. No fia te isia I le eligibility po ole tūlanga mwhai ona anga waa I le tupe lea. Ia, o lo manino lava ia le mātou whamtalanga lo ia fo ilungo no penga tu whailang. Ia manisi fo o lau papalo ia mātou whaalau ilo. Ia o lau pisinisi ia te tau ona tasile masina talu ona amatalia. O lona winga, awha pia o lau pisinisi fito a mata ana nafi. Ia maliela ele anga waa ele tupe lea. Whaataili se I o sisi lockdown. Ai ole mea sai ai sa ono masina. E te tau ona whaangai o iei lau pisinisi. Ai lockdown lo no winga. Aole mela lua iei. Ua sui mele malo o whaititia mele tasi. Ona teleni se o pisinisi sa a matalia mai I totonu le ono masina na. O lea mua wha le tonu I le tupe mau. Ia ai le ianga waa lea lau o toe sui mele malo tu la funu. Ma ua tu mai lalo I le tasi le masina lo no winga. A whape a toale masina o whaanga lau pisinisi ia ai lockdown loa I le vaiaso na so o e lima I vaiaso. Ia o lono winga nga mai le aso. Au tai lava tiu malu. Ia atonu se eva tuilis fisilia wale o le mele tata no e pe ta wale resurgence support payment. Ai fo ila le si vaenga le o va ai tu e ta o le small business cash flow scheme. O le SBCS. La tonu la fo la le vaenga ma lo fa lo tele lava. Ia. Whaftai. Business cash flow. Ia, ole small business cash flow scheme, ia, ole loan. Ia, mantua la mai lara vaenga, se vaenga ia. Ia. Ole resurgence support payment, ia, ole so swani, ele o se loan. Ole small business cash flow scheme, ia, ole loan le mwhai ona no ina mai I lo fiso la funga. E te tusa lava maso se loan lava o lo mwhai ona alwa tu le bank, ia manu mai, o lo iai whai criteria e te tau ona au sia, ona whato a mawalea o toa anga vaale le loan lea, ole mafua anga ole introduce le malo ole mawhai ona no mai le o fiso la funga, ia ona le to tele lava o pisinisi ma wharaputonga sa matua ia whaina tele le tupe maua ona ole vavao le COVID-19 sa ia I le lantum sanga o tonai mai ole mafua angala ole small business cash flow scheme ia ole fia so soani lo ia ole tupe whaila e watu no atu ia e te tau ona whao ngā te tau I mea e te tau ona alu iai o conditions ngā po o terms and conditions ole loan e le mawhai ona watu le loan ona whao ngāle oe mo lo lava whai talia e te tau ona whaalu I mea o operating cost for ia le iai le rent o le insurance o le pilo le power o payments I au suppliers me whapena o le loan for ia e lima tausanga ia o lo avatu ai o le term nga o le loan mai a mata mai le se fulu afe anga I le se lau afe le tupe mwhaiona no mai ia o le application o le loan ia o lo tatala lava se ia au liela so tolutasi o te sema lua afe lua tolu o lo winga o lo te le lava le taimi e mawhai ai ona whaangai oi ia sau talusanga foi mo se loan mai le ofiso la funga. Whaatai lava lau so whātiu malu ia atono la ato tu ia sunga ia ri whaasalau mo tato whaasalau wha business ia toi foi mai e foi lea ia ua foi toi whaabo wina le au nanga ma lau saunoanga whaatai lava ia whaatai tele lava whaapoponga lava nea tato por kalame o le toi te pai le ainga le nei foi vai sa whaatai tele lava I le lofo le to ia foi tato malo whaalalongia ia o tō whai a tiu malu fōlau o whapena na tau tua I tonu l'ofisa o la fonga. Ai whaaptau mo fole awa noa suma iei, whai lo le tele o nisi o awa noa tāua, mo le fonga ina lea wasi la fia le pa ia ma le mamalu o lo tātou o tino. Whaaptai tele lawa a, whaamale mo le pe, se tātou e fōi pe ona e sao no le tūlanga le amatanga mai le mele ta ua I tātou pe ona e sao no e resurgence support payment, se toi pa penan fa awa ye lo sa no anga pe na e fonga ina
Patai ya ole tulanga le ta ua yo le ole manino le tatu matunu ole eligibility pe fa fe ona e anga va ile tupele pe ono ta ua yo le tasile o me tau ona ye lau business ya e tau ona tasile masina talu ona fanga yoi ya o te tau fo ona a fia lau business pe ama le tolus full percent le pa u o le tupe maua talu le suinga o le levels o lo i le temble nei o no winga a fa pe e te fua tu I lau tupe maua na o le loss full percent le pa u ya o lo no winga e le anga va lau business o lo i fo la fu e mafai ona fai e le calculation fo le te va ai e to tono le fitu aso o to na pe po ia se pa u le total super sen talu ona fa atino ina lau business a fa pe I totono le on a period of 7 day period I totono le fit waso le na e te va ai ele fa pe fo la o manino fa pe o le vai aso ai le I o le lockdown lo no winga so se fitu waso la vai totonu o le masina ai le I tupu le lockdown te va ai po ia le pa u o le tupe mau talu le lockdown o le sti fo tu langa lo iai o lau pisinisi po o se whara puputonga ia e te tau ona viable and ongoing o le wingo le upule viable and ongoing o lo iai se fuafua alu al mamau fo ile o ile fai pisinisi e wha atino ina pea ma wha awawina pea ona ai ongoing the business lo no winga o lo mafai ona pay e oe ia beats as it when it's due on time ia pe fa pe fo I o lo va ai ma ia o lo ia I lava le mautino e maua pe le tupe maua my suppliers o ia so mai I tanga to lo fa tau ia o lo no winga a fa pe le mafai ona e proving a maila mata ofisa e viable be ongoing lau business ia lono winga ia e ono a whainga lau tarusanga o lau business fo e tau ona I tonu New Zealand a wha pe o lau business o lei whafua te New Zealand ia e le anga vaa lau sunga I le tato tupe lea mai e tau fo I le business ona iai sau NZBN number le New Zealand business number ia o le e mawhai ona e apalai ai pe a whapea le iai sau pisin NZBN number e mawhai ona e apalai e lunga le website le MBI Ministry of Business Innovation and Employment o la tutu e whaanga iwa inga le numero lea o le tele o business la iti o leo te loa I tātou lava ia tangata anu Samoa ma tangata Pasifika ia e le o ia ese New Zealand business number ona e le whaamalo sia e le ofisa o la fonga le ia I o le numero lea ai pita iane ona ina ia mautu ma matu I loa foi ia le business ma le business ua avea ima mea e compulsory loa nga I e faisau numero ia e o te loa ele tongi se tupe e apalai ele numero e na ona e alu e lunga le website ia lau so ID po le driver's license ia malau IRD number mai a matou e palai ele NZBN number o nisi ia o e kalesia ia o ele aini ni numero fa pena o ia ia la tu pisi ni solo fa tinu ia e mo mia le NZBN number a fa pe le ese numero ia ele mafai ona a palai I lunga o le matou penga te fai langi o le mana ia telele tulo mo fa uilave e mana ia tele pe le fa mafa e taua le 3 mil nei pena e sa no onisi o e kalesia po pisi ele ese numero lea o te tau whaatino ina le numero lea ia le lava e tau ona o le tasile o me o lo umwhai ona toe fo'i e o tātou tangata e aluato e apalai lunga la mātou penga te whailangi ia AFC le mai le system po o le alau NZBN number ia wa le mautonu loa ma le tangata le te ia lewa o le fifia ia ma ta mo matua fo'i nā ma le mana I o le nā tupe ia o le mea tonu lava ia ono sa ia o mea o lo whaatatitia whaapea ina ia mautinoa ia le whaamaoni o e o lo apalai ia mo tupe nei ia pe o le alale nā ma o le tupe fo'i nei o le research and support payment e le whaapea wai tō tele ia tangata o umona apalai le wage subsidy fo'i lea mai le working income e le a whaina pe a whaapea o umona mo mai le wage subsidy mai le working income e te anga waa fo'i I le research and support payments longa winga e mawhai ona e tue sau fo'i e
to apply le research and support payments ia fa pia fo mali loan le ole mai to mai ole research and support payments lava ia e te tau lava ona alu I operating cost lo ia te tongi lau whainga wenga ia po capital expenditure ia po isi lava operating cost lo ia mai le mawhai I le te tau foi ona e maua lolo tupe ona e tango lona ia le fa nga mo o lava le ai o ia fo ia matou ngā luenga pe a umale mele ia o e mawhai ona fesilingi ia po fia sāru ia le tupe lono winga ia e tata ua tele ia le record keeping ma le wha mau o se wha ngai o inga o tupe me o lo walu tupe wai ia e alu aso ia sau fo ia aso ia o le popolenga le na pa mole lama e taua tele ia te au lau saunoanga le whamei e le ngata I le wage subsidy you're entitled to it a le fo e maua le awa noa le mele research and support payments ma nei tele sa o lau whaalongo atu ia o le lava ia mai por telina o nisi fo o mato I loa ele apalai pe ele apalai I le tupelia ono fa pe ana to ia o le o mai le wage subsidy ia o no wingo me just ele ai ese o le wage subsidy ia mai si so swani o fa mai le working income ia o me lava na ia le working income por MSD ia o le research and support payments ia ma le small business cash flow scheme ia o mena ia lo fiso la fonga inland revenue e senga ina wage subsidy pe o mai le officer le o le vaenga le o le Ministry of Social Development sa ia ai auto o le sa wai te tono inland revenue research and support payment fa tai o ia lava na auto tul mata ia tu matuli lo ona ina o lo fa fonga mai tato tawa tele lava pa sai mo fa malamala mai te tau mai la I le vaenga le penta tala noai I le vaenga le o loan sia na e taua e te tau ona si ke tangata ni legal advice I le taimilia ma lo fa alo lava po le ye ni tulanga e tau na wia e tangata mo le pui nga o tangata ma lo fa alo tele lava After mana te le vesili ole tulanga le ia mai pe ona silofia ole loan ia e lo se mea e te tau una ma ia I lau sila ia mai ole tele io tulanga e mawhai ona a whai nei ia o pe a wha pe e le ia le fautuaina ai le whaia ia le loan mai o le tele lau fesili ua whatau nu mai le matu ofisa ia pese me te tau ia o ele apalai mai ona fai o se loan ia o le matu fautuanga e le o se ngaluenga na le ofisa o la funga e matu tele awatua ia se legal advice ia po se financial advice for ia te oi ona e te tau lawa ia te oi ona e sue e vai ia vaenga fo i o lo o wina le natulanga ia pese me te tau ona e no mai o le tupele mai le ofisa o la funga o le tele o matou ia na ona whaalawiloa ia ma tamo fai fo fa malama ia le tulanga lea ia ai o le advisor matou pe te tau ia te oi ona faile no ngā tupele pele ai ia o le ele mawhai ona matou le advice lea eti ma nei o le tulanga la le pe ona e tau no ia I le vaenga lea e tau o tele lava e tu lava tangata ia o ma lona fai talia pe a fai mana umia le soani le loan ia matapena fo ia o tulanga umalea e soani mo ia legal advice e fa pena ona tu lava tangata ia mo ana fufuanga ia o le lava e vai pe ona masoni ai ia e le fai lau no ngā tupe ia o ena o lava ia wa e la fo ia I su facility fa pe mai pe fai la su tusi ia po la financial advisor ona fai la application le mo ia o le tali ia e te tau lawan fai o I lungo lau mai ai our account lau no winga ia ele mawhai ona whaatino ina sistanga te ese mai ati oi awai atu oile at the end of the day o oile e toi tutongia le long ia o oi foi e toi a whaina ia pe a whapia ele murumuta ia terms ma conditions o le whainga le nona ngā tupe ia au se soani le leitili ia wa a fua iai ia e 5 tausanga le term o le loan ia e 2 tausanga o lo vatu e free ele interest ele se interest lono winga a whapea a whaisa no ngā tupe ai toi mwhai ona tutongi le 2 tausanga lea ia e na o le tupe lava lea no e mwhai o le tong ele se interest
if to also level interest pe over to tua mali lua tausanga ai charge for le interest ia te amato le mai la matanga sa laso sa avatu le long pe o le tulanga le na o ia le mato so swani na ia 12% le interest ia ai lima tausanga le term le long ia ai 24 months ia o lo fuli ia le interest ia mai o toinga foi la le long ia pula o pe le fenga o toinga ia se fa malu sia foi le o le tau ona totongi mai tai masina pe a lava pa ora le mea ia umane le lima tausanga na ua uma ona totongi ia le long mana ia tele saunga le e ta ua a tono lo fa fonga nisi ma a fai fo o ia nisi lo mana o mele fa tinonga fo mo le sosoni wa le e ta ua ele se interest po se tului mo le lo tausanga a fai la e ma fai on totongi o le matua sosoni tele le pe a fai moela wa o lo mana o mia e ta ua tele fa fonga to tato tunu lo so fatiu malu ia vaenga pe ona e fonga ina ia se sauno ia fa mole e ia nisi vaenga tau lo to o unanga te fia fa lo lava ile nei tai au a fa ho mai tato tunu fa ia atonu o tulanga na o lo matu soani ai I business lava ia ai mole lau tele ia fa pe fo mo business mi fa po tonga o lo o afia le covid ai o lo ia la tu la fonga tu tonga tu lo ofisa ia pe le mo fa fo no fa tino inga ia le fa la no returns mo me fa pena ia o lo matu soani ia e mo fa no matu fa maina la ovenga I le tulanga le I le mfai ona matu vava ai fa pe wo yini penalties ia po ni interest wo mo no charge lungo o le tuai ona faila mo le return po me fa pena ia mfai la vono matu ave sia ia fa nga ia le covid-19 ia mala fu wo mo no fa ta tiel malu e so ni mo tanga tala tili ole ia o se tulanga ta ua lava ta uno fa lau loa atu I a mai se lava I o ta tanga Pacifico lo iai o no le trend le o lo uva ai le ofiso la fonga o le leanga po o le lei o le record keeping ia o le ese le ta ua mene ia matu o le record keeping e ta ua ona e mawhai ia fa tu inga fa pe se pisinisi fo ile le o left to tau amata ia po se wanga vau po le lava po se fle inga ia ai mawhai ona fa mau uma tupe maua ia matupe alu ona tongi fe no la fonga I lungo le tupe maua po le profit a o le tami fa pe nei ua wa afia ia lau pisinisi ona ia o lono winga e fengo fia lava ona au mai lau taru sanga mai e nga va ai mai ni fa pe a fa pe o lau pisinisi o masa ni fo ile ele ai se ia po tu ia le fa fengo fia under the table ia tu langa la na ia fenga tai ona maua me se so ia mai a matou ia mese fe o disum tanga luenga ia ona o le tau sisio tu la fo me masani ai mai atu fo sisi tu langa I le expansion o le business ia po le fa lau tele no le business ia e ta ua I o le record keeping a wai mawhai ona e suwa tu le bank ia a mai se loan te le fo ile le mawhai ona so swani business pe o nisi nao advantages o le o lau record keeping ina ia mawhai ona fa lau tele ina le alwalu I lumo business ia me se lava I o tatu tangata Pacifica e vai ia fo imal fa anono ia e tau le to tele nisi o tatu tangata o apalai mai ia so swani le malu pe le ala leo le o manatu ia o masalo e le o maua masalo e le ulo manatu ia so sau e fa ala wiloa tu lungo tatu ala leo ia o lo maua so swani ia malisi ila me ia o lava nei I tango fie fo ile le e tena no fie lo fina ngalo ia pe fiwe e tau mafaile le application ia wa pe o apala inga o mo tu pene ia mai lo official la fo e tau ona e fai lungo le mato website e tau ona ia ila my IR account longa winga afa pe le account e tau ona register ona file application I lungo na ina ia mafai ona ia o le ala te lo o lo o te lo ta tangata ia fasi ia vai fo ile le digital literacy ia I le tulanga le ia ai o lo mo lava tu soani o lo ia fu tanga ta sa mo lo o lo hengal matu ofisa ia afa pe fa le tu vala mai ia ona fisili mo tanga ta sa mo foi le so soani atu I fa fitau ona matu so soani le fa tai pel tulanga tonu lava le no ma fola aba tu se fisili o tulanga le te le tulo lava ona na yo tatu tangata ia o le technology ne ona po tulanga fa ngaina e me se fo le ngana ia fa si fa ngata
e whaatai e o loo iei, a o lea o loo iei e o loo tau ngā lulua e me sue lau sunga. E whanau sosan, mō le whaafisota i atu la, se mai lamanin tūlanga e whanau whaafisota i atu iei, ia o tau lea vaenga, ia o tātou e tatala noa, lea male whaaloa lava. Ia, o le taimiri nei, ia o loo peona silafia, o loo lockdown, ia le matou le ala tunu, ia o loo ngā lulua mai le whale, ia le te leo, o le matou ofisa mai o loo whaititia fo ila ia le wala au mai le telefoni. Ai e whautuaina lava o lunga o le penga te whailangi po to tono lau mai ai all account. E mawhai ona whahao o mai e sau meli fo ila le send mail a message mai lau mai all account. E fesilingi ai ia pe te mo mia fo le fesili. Ia pe te whaapea mai fo. Se i wala au mai ase si se i matala noa e winga le mele o le alava. Ia pe te whaapea mai fo. Mo mia te sa mo e wala au mai. O mo mia le au so swani ia pe fai fo no refer lunga le tatu apokala melinias ia ona fa so time mele ia le matu team ia au ia monisi fo le matu team ia e mafai ona bala watu ma so swani fo i se fa fitau le lo fianga i mo ia e tu sai male application o ne so swani mel malo ma nei e tele whaatai pe le ala le o tfisile tuai wa o telangona e to tele la fo i o tātou tangata no manai o e o lo whapena na whaafonga mai e whainga tātele o no tūlanga le ringa ngana e mese o tūlanga o whaongaina e whaatai na fo mai an te pena peona e whoin e la atu watu o le lava i le tātai mi le se tu whao i e nisi mea tāua e tonu o lo whaafonga tātou tele o mea o ngā o whawhangu fo i ma whailo peona e whonga i nele ni tau ala atu o te pea le vaenga lau tō whātiu malu whonga ina nisi me silafi e te tau lava ona sila fia le tatou tu olo tau o nanga le neitei. Paftai, ia, o le tūlanga ale, o lo ia le mātou whaamafa, ia, o le Research and Support Payment, ia, ma le Small Business Cash Flow Scheme, ia, e mese fo, ia le mātou fiu swani, i le anga i luma o lau business pe a wha o a whaina i tūlanga i o le vavau, ia, e masalo, ia, o nā fo, i lo sila fia le atunu, o lo ia i fia swani mai le ministry o le work and income, o le MSD, le Social Development, ia, le wage subsidy, ia o lo ia foi le leave support scheme mai le mtanga wenga le ia mai se foi le short term absence payment pe o nisina so so lo mfai ona mato va alua mai le officer o le social development ia wa pe o le tele level application o lo ia i le wage subsidy ia e mo mia level vala au mai o le officer o le social development ia mato e confirm ia pe moni o lo fai so business ia pe moni o lo e fai ngal benga me fa pena ia ia lamba le mato fautuanga e winga le wage subsidy wa pe o silfia o le wage subsidy ia e tax lo no winga a fa pea o se falfinga wenga wa mo le wage subsidy ia e tipi mo fo le pe ave se mo le la funga o le tupelia ia to a mawaila ia le tanga finga wenga e le esela ma so se tanga finga wenga la a fa pea fo o lo e self employed ia o na la vo ia fu fa ta tialina em fai una fai o ela o tax ia ma vati o ia ai le fa nga ina le tupe mo fu nga tawai ia ma lo fa lo lava paulo o le so swani ai na ona fautua mun bulia to fa pena i tatu pokla me se fo ile mamalo la tunu ia ta ua i o lo so tai mai o lo so nga fo ima e va ai i so swani le malo mo na tatu wa le te va ai pe i fa mo ia e tau le tele le apply o lo mai ia po fai for application ai le uma ia po fai fo i le lava o le malam o fiu ia o le fiu mo fiu ia o le pe o le fotoanga na ia so swani mo o ia ia ona ia so tai me lo la ile ma tu so swani tu la ile ia mo le fa le winga le now se fa matalanga le nei tai au mo pa ia malo tato tunu o fa fonga mai po langona le fa mole o le na a tonu fo i moni se fa fainga talinga ngana ia e tonu lo ia yalo ma fa na po ni si fo i tau mo fai fa pena na fa tino ina o vaenga ia mana o miele so swani ia me se o tulanga le nei tai o fo i tato te mata muli pena o to fa fonga mai saunoanga al to fa ia tu mal o le fa ia tu ngal benga
lo so tele o lo whaongaina nei vaenga tāua o lo o mai le soaswani mo tātou tangata anu. A le sisi la tuia peto i titi lawe tā tangata Pasifika. A le o lo o iei nei soaswani o lo whapenana la tau ta penaina. O le lo o lavalangona ma le whautuanga whaatai o le o lo o iei la tau nei o tulo swafa o alo matama whanau samo o lo o tautua. Tātou lavanga ngana. Ai whaongaina nei soaswani tāua mo i tātou le nei taimi o lo o mana o miai. A whaifo i tātou tele malama lama ma le whaalolo tele lava. O le upuato i a tau. Ia aua tāte mama sa ili soaswani. Ai tono la ulava lea tele o taimi o twaia twaia. O tele malama o pia ule malama lama i nanu. Malangana whapet wai sa ngana. O te sa ili soaswani ina ia maua ai. Le fisota inga ma le mele o te mana o ai. Ia ai whapena ana sa ili atu e o iele poto ma le atu mai pela o lato nei. Ua te tū mai fo i lato te tono nei ngā luenga i tautua i nai lo tātou watino. Ia isi si me te manatu te whapopo o tāpul kalame ana whai ui nai lea. Ia, le whaaftai tele awa mo le awa noa wa mai fo ilo ni tanga te tau mwhai fo i whaalawi loa ia ma pesosoani fo i rinei vai tau o le mautonu ia ono o le pesi o le whaamai a mese o le whai no nisi o pisinisi. Ia, o le anganga lava i o le tau mwhai e whaalawi tele ia ma au ina fo i o tātou tangata ia ina ia au mai lau tau tarusanga e sosoani e poi fo i o mātou tangata ina ia whaapeona alwalu ilumale ia lau tafa yo lo fai ia e whaaftai tele mo mātou wawanoa whaaftai fo i pulenga Radio Samoa ia mo le whaafanoa ino le nei taimi tele ia mātou te mai e fo i lunga sosoani atu tātou ngā ruenga whai pēr ia maru tele ino le nei aso i whiau ngā ruenga ia te earth whatua ia mese fo i lau whai ngā ruenga ia e mese fo i pa i o Samoa mo mai le tātou Port Kalami o lo whaalualo. Whaaftai a tono o nā, o le tele o taimi manati tātou pēna o le Ministry of Social Development le ma whai o nā o iai. A o le mo fo i lawa noa tāua pēna o tō whaafonga tō whātiu malu. Ia malvaenga fo i ale Inland Revenue o leo lo o na mai ia nau tō whaamole lava. E se website o sila tātou o tunu umanei tūlanga umalo whaaloalo tele. Ia, o le website masani lava o le tātou tangalwenga o le www.ird.govt.nz i lungo le bengat whailang ia e te tau una whaisau account fo i le ai le My IR ai le i o ina mai lau talusanga i le mawhai ele o yes form e whatumu no winga e te tau a ona whaiservice tau o le My IR account ona whtanga whaile ona whaile application ia e pe ono whai atu o lo hawa noa au mātu tangatai e whao mai e lau fisili ia ma mātu walau atu fo i fisoswani atu e ala le lo whao mai o se whiau moli fo i le lungo le web message a mātu ia ono mātu fisoswani atu lea. Whaaftai tele lawa e lau tō whātiu malu, i o whaafonga le tātou o tūle o nanga tō whātiu malu. Fualau na im whaamatua inu i le nei tai au, ia e vi ia lawa le li, pe ona o watu taimi o tua nai. Whai e rātou nei ona tau tua mō oe māu. Whaaftai tele, mana tōltua te pai le ainga. E wa ai i tūlanga uma a wāle manuia o tātou ainga. Tātou taritonu ma whaatua tua e ta pena e le atua. Nei vai taimi o iei tātou suinga tele lalangi, ai whaapatai vi ia le li, ta pena le li awala mai le manuia e sosoani ai, wa nisi o mea pe ona iei, o le vai aso le nei, o ngase ngaso le mawhauwhau. Nisi e whetena iei langona o tangata, ona le a whaina, o le a whapewhea lea mea, o le a whapewhea, o le iei sosoani e tele, o lo whapenana au ona mai e lātou nei mo lo ainga ma lo ainga. Ale nei tai au, ia whaafatai tele lava, i lau sunga tiu malu, mo le whaavanoina o lo taimi. Ia whaamoe fo la le ngatai i, a ie fo isi aso e toe, pina ngalo e te su mai fo i, e whaailoa fo nisi vaenga, ia o le atalia lava ma le whaafatai lau tau o nanga ma le sosoani. Nei tai au, ia manatua tātou ainga taitasi, manatua tue te pai le ainga. Ia manuia lo ainga le anga le lei o le atua. Manatua, Filipi e whawhai upo ono whamai, ahua ni pupole o tau sa mea tasi. Whaelo atu mea uma i le atua le tamali talo le whaatonga. Ina ia waitali tun male whaafatai. Mautinoa whaafatai, bai ne manuia e mai le atua. Au wala fo ile au nanga pe ona iei le tātou malo whaalolonia le nei tai au.
Ia o talo mai ia I ma uma tu fai tu mal ma nel tina. Pa manuia lava le atua I lo ainga ia manuia o tau pa. Au te ina o tau le atua le vai sa mua sai malon finangalo lo fa. Ia tu mau fo ilea. O se ava noa o le tu tepa I le ainga. Ia e fa tele manuia lava le yaso I le anga le lei o le atua. So I fuia ma ia manuia